co-iterate pada resipi, bukan inference tricks. Improve token sampling dan decoding ialah second order. Wins berbanding improve synthetic recipe dan filtering. Jadi fokus kena pada apa data nak generate dan macam ni nak filter ya, bukan pada fancy decoding strategies. Tepat, data ialah expandable dan ripe untuk aggressive curation tu macam ni kau dapat optimal results. Jadi synthetic pre-training guna pipelines dengan small generator models dan aggressive curation. Ya, small models boleh train, large models dan curation bagi co-exceed quality bagi generator model. Document sampling methods lebih banyak daripada token sampling dan specialized fine-tune models work best. Dan fokus kena pada synthetic recipe dan filtering, bukan fancy decoding tricks. Faham?